news nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba hasi subscribe ugakandaho hanyuma tugakomeza kubana mu makuru ari update, makuru meza agenda agaragara kuri tele. Ngira ngo nkuko mubibona mu mafoto n'amakuru rero ni inkuru y'akababaro, ni inkuru yababaje. N'amakuru rero avuga ko amakimbirane yo hagati ya M23 yaba yaraviriyemo urupfu rw'umujyanama wahoze mu nzego za leta. Amakuru rero reka tuze tujye muzini muzingo tumenye ngo uyu witabye Imana yarinde, yakoraga iki, yageze muri M23 gute, yaravuye hehe, yakoze hehe na hehe, ni hehe rero niki cyaba cyateje uru rupfu rw'uyu umusirikare. Mu mazina yiwe rero nkuko bayatangaje buri umwe ngira ngo yagerageje kuyamenya, bamwita Paluku rero no umuntu udasanzwe, yarasanzwe avugwa muri politike cyane cyane ahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kinshasa ndetse n'ahandi. Ngira ngo rero nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi ndetse subscribe ugakandaho, hanyuma tukabana 5 kuri 5 muri aya makuru. Ni itangazo rero ryashyizwe hanze na AFC 23 nayo yemeza iyi nkuru. Twari kwanze rero kuyitangaza mu gihe twari tutarabona koko ko ari inkuru bitangarije bo ubwabo, kugira ngo rero tujye twayitangaza noneho dufite gihamya ndetse bigaragara neza yuko ari amakuru yizewe, amakuru avuye kuri source yizewe atari ibihuha. Nta kindi rero usabwa utarajya kuri WhatsApp yacu, ngira ngo wanyarukiraho nawe ukajya ubona amafoto adasanzwe y'abantu bagiriye ibyago ku rugamba ndetse n'ibindi bitandukanye Kinyarwanda. Hanyuma nindangiza mbabwire ngo uyu nguyu witabye Imana yarinde, yarashinzwe iki, yakoraga iki, kuki yabaga ari hafi y'abayobozi bakomeye ba AFC 23. Mu itangazo rero ryabo basohoye Alliance Fleuve Congo bagize ati: bikomeje rero kutubabaza no kuduterera intimba ikomeye. Alliance Fleuve Congo AFC 23 iramenyesha urupfu rwa mugenzi wacu Magloire Paluku, wari umujyanama ushinzwe itangazamakuru muri coordination ya politike. Yatabarutse rero mu buryo bubabaje ku wa gatatu tariki ya 10 Ukuboza 2025 mu bitaro bikuru bya Goma. Nyuma y'iki gikorwa giteye agahinda, iperereza riri gukorwa kugira ngo hamenyekane ababigizemo uruhare kandi babiryozwe n'amategeko. AFC 23 yihanganishije rero byimazeyo umuryango mugari w'abanya revolution bo muri Kongo cyangwa se ba AFC 23, kimwe rero n'umuryango we bwite kubwo watuye rero ubuzima bwe bwose kurwanira ubutabera n'ubwuzuzanye bw'abanyekongo bose. Ni murangwe rero n'ibikorwa bye kandi urwibutso rwe rukomeze kubitabaza mu mitima yacu ibabaye. Ngira ngo rero ni iryo tangazo banyujije mu rurimi rw'igifaransa tubashije kubashyirira mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ngira ngo rero turebere hamwe rero icyo ibi byose bishatse kuvuga, turebe ati uyu muntu yazize iki, byagenze bite kugira ngo yisange aha hantu, yisange yarashwe, kuko niko amakuru ari kuva mu bitangazamakuru bitandukanye bivuga, uretse ko nta makuru atarizerwa nk'uko mu itangazo mu byumvise yuko bagikora iperereza ku bijyanye n'urupfu rwiwe, hamenyekane icyaba cyateye uru rupfu. Ngira ngo rero mu makuru rero tutizeye neza ariko yanyuze mu bitangazamakuru bitandukanye n'amakuru yo hafi y'abari bari hafi y'ibyabaye, avuga ko ari amakuru mu bice bitandukanye. Rero avuga ko umunyapolitike wahoze ari umunyamakuru n'umujyanama wa guverinoma ukomoka mu bwoko bw'Abanande yaba rero yarishwe nyuma y'uko habayeho amakimbirane yo hagati mu mutwe wa M23. Biravugwa ko rero impagarara zaba zarabayeho hagati
hagati ye n'umwe mu bazamu ba Wilimanzi, umwe rero mu bayobozi bakuru b'uyu mutwe. Gusa rero kugeza ubu nta makuru yigenga arabyemeza ku buryo ibisobanuro by'ukuntu byagenze bikiri mu rujijo. Akaba ariyo mpamvu mu itangazo nabo bavuze yuko bakiri gukora iperereza ryimbitse kugira ngo bamenye icyateye uru rupfu. Reka rero twihuse turebere hamwe amateka y'uyu munyapolitike n'akazi ke muri leta. Uyu mugabo rero yari yagerageje kwinjira mu biro bya perezida mu ntangiriro z'iyi manda, ariko rero ntibyamuhiriye. Nyuma yaho rero yegereye uwo bita Vitali Kamere, wamufashije rero kubona umwanya w'umujyanama muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, ayobowe rero na Minisiteri Catherine Katumbu Furaha mu ishyaka rero rya UNC. Muri icyo gihe rero yarazwi cyane ku mvugo zikomeye yatangaga anenga umutwe wa M23, kwivanga mu mitwe rero n'amashyirahamwe atandukanye yitwaje intwaro. Ngira ngo turebere hamwe imitwe ashobora kuba yose yarakozemo. Mu rugendo rero rwe rwa politiki yabaye hafi y'amashyirahamwe cyangwa imitwe yitwaje intwaro hirya no hino mu bihe bitandukanye. Mu cyambere rero yabaye mu gihe cya AFDL, yakoze rero nk'umunyamakuru ukurikira ibikorwa bya AFDL mu mijyi ya Kisangani, Kindu ndetse na Lubumbashi. Akagaragara rero kenshi kuri radiyo igihe cyose umujyi wafatwaga. Hagati rero ya 1998 no muri 2001 yakoraga rero muri ekipe y'itangazamakuru ya Perezida Laurent Desire Kabila ahagarariye ikinyamakuru cya RTNC. Aha kabiri rero yakoze muri RCD rero ni nyuma yaho bivugwa ko yagiraga imikoranire cyangwa ibiganiro n'abayobozi ba RCD mu rwego rwo gushaka undi mwanya. Aha gatatu rero ni muri SNDP, aho yigeze no gukorera na CRDP ya Laurent Nkunda, nubwo rero nta mwanya ukomeye yigeze agenerwamo. Aha nyuma rero yakoraga ni muri M23. Ni vuba aha rero aho yari yinjiye muri M23 nyuma yo gusezeranywa ko azahabwa umwanya ukomeye. Amakuru rero avuga ko akigera muri M23 yakoresheje uburyo bwo kugaruza ibikoresho bye by'itangazamakuru yari yarabuze. Yavugaga rero ko yishimiye kubisubirana ubwo uyu mutwe winjiraga i Goma. Ku bijyanye rero n'aya makimbirane nta byinshi dufite byo kuyavugaho, ariko hari andi makuru avuga ko aya makimbirane yaba yarakomeye bitewe n'uruhurirane rw'ibibazo hagati y'abakomoka mu bwoko bw'Abanande ndetse n'Abatutsi bo muri M23. Ariko ibi byose ntibihabwa gihamya nta nubwo biragenzurwa ngo hamenyekane ukuri kwabyo. Nta mateka rero akunze kurangwa n'uruhuri rw'amakimbirane. Uko byagenze rero byose ntibiramenyekana neza. Nta nzego zigenga zirabasha kubitangira amakuru kugira ngo hamenyekane ukuri ku rupfu rwe. Ariko rero ibyegeranyo cyangwa se ikigaragara nuko inzira ndende yanyuzemo mu mitwe n'amashyirahamwe atandukanye yamushyize mu bibazo by'inyungu zitandukanye ndetse n'amakimbirane yavuyemo. Nta kindi rero twamusabira uretse kugira iruhuko ridashira, ndetse n'abandi twifuza gufata mu mugongo nk'umuryango wiwe, nk'uko AFC M23 yihanganishije byimaze y'umuryango mugari w'abarevolutionneri ndetse kimwe n'umuryango we bwite, kubwo watuye ubuzima bwe bwose kurwanira ubutabera bwuzuzanya bw'abanyekongo bose muri rusange. Ibindi rero birenze ku makuru y'itangazo AFC yayitangaje ubwayo, nta makuru aza kuza ari ibihuha kimwe n'ibindi bigenda bivugwa ku mihanda itandukanye. Ariko ikigaragara nuko yari umukozi ndetse ukorana neza n'itsinda rya M23 nk'uko babitangaje muri iri tangazo ryabo. Ibindi rero bivuga ko ari amakimbirane yagiranye n'abari muri M23 ntabwo biratangazwa. Turakomeza tubakurikiranire icyateye uru rupfu, nibwo tuza kubagezaho inkuru irambuye neza kuri uru rupfu rw'uyu Paluku Margloire wari umwe mu bayobozi bakuru ba M23. Imana imuhe iruhuko ridashira.
nta kindi usabwa rero uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 muri aya makuru.